Apa manin ke sana? Bingung kenapa konyong? Kenapa? Anjir. Jatuh. Mana ilah? Yo pengen ngisi anjir. Ayo betul lah. A few moments later. Aduh, anak wadon ngendi maning ge? Arep ana acara keluarga malah lunga-lunga. Duh, Jan. Ngendi lah ya? Oh, Nek, jangan sadar, Nek. Wis makan lah. Matai nopo? Lu foto si Mayu? Ih. Ada kan nang ndi anjir? Ya udah mana ndi? Ya. Ini naik lalen. Bisa kenapa ya? Boleh dibisin kira ya, hilang. Pak, HP-ku hilang. Aduh, arep ana acara keluarga malah. Mau foto-foto nang kono. Aduh, ngebae kok. Jajane missing. Kulit ya, Duh. Hai, Bang, nang kana, Pak? Endi gini kakak? Orang enek wae yang golek ini ya. Lah orang kene kowe. Kene ngakak ya. Ya mau kau kena kene mau ini lah. Bukan pribadi sana terus nganyar ning kono ketemu. Duh, Jan kowe. Mumet bae. Ah. Ya wis engko, golek disit. Kene kono ketemu sing anyar lah. Yang kok. Ya pokok sing anyar, buka pribadi sana sing anyar. Ya kono ketemu. Ya golek disit. Cetan ayo maju cepet. Ojo. Bocah, pada urung apa anak ora? Ya ora-ora lah. Bapaknya kayak apa sih? Ayo kae main. Ya ora-ora. Udah kan kasih diet kok. Ya Ya ora. ora lah. Ya bisa tuh. Ya ijo mana lu nggak? Kesok ketemu. Pada weruh HP ku ora? HP anakku? Ora. Ora weruh. Ora weruh. Iya. Tuh, jan arep golek nang ndi maning, delah. Ya Ya wis lah. A few moments later. Ih, jangan ngedol HP nang ndi ya? Nang kontor. Aduh, kalau kudu karo pesawat ana ongkose. Terus karo mobil ongkose. Dia HP-ne kok enteng nang ongkos. Ah, ngedol nang ndi ya? Lah, yo ora gawe disit.
tuku HP ora? Ge, 3 juta paling murah. Nang nang konter mah 6 juta. Langka duite. Langka duite. Iya langka. Aduh, traktor. Ora lah. Ora. Ora larang. Ya wis satu. Oh iya. Murah kayak gitu. Ora lah. Ayo, beli lah. Wis mancing. Weh, Apa? ora apa? Main ke masih mulus. Ora lah. Bilang apa nek? 3 juta boy. Yang didelang wae delang. Oh, lang. Main bok. Neko. Pira? Juta 100. Lu kan 1.500. Bener kayak gue lah. Iya. Lah konter be 6 juta. Elek. Enak ah. Main gitu 3 juta nek buku mau wis lah. Ya wis Ya kanan wis. ora duit Lubat. Fokus keprimen lah. Pengangguran ora duit. Kerjaan apa mancing toh? Bodoh. Alah, bodoh. Dan nang tuku kulit. Ayo kok, warasin tuku. Kaki-kaki seneng belangana belum tukur ya. Kayak nembok. Yo tuh mengenai gila. Mandik. Mana kaki-kaki teh? Pas lagi beli. Di rumah kaki teh yuk. Udah. Hei. Apa? Aku gak ora. Iya dong. 3 juta. Main konternya 6 juta. Main bok. Aku dulu sih tak pukul. Tapi mah bingung. Oh, ini kulit nego sih. Kulit, saya satu bayi. Ori. Ya, mana urus. Jangan duit ngomong. Optimistik. Ayo. Miskin. Jengklang. 24 hours later. Jan, bapakku udah balik-balik ke mandi mainnya harus mulai dipindah disit lah. Suruh lah kasih mateng apa ya? Edin, apa? Edin ngeliat bapakku ya? Yuk. Jangan bapakku. Oh iya kan bapakku. Bang, tolong. Lu siapa kai? Tulungi. Ano na pag gotong. Ano motor ki? Hilang. Alam ko kuncinya. Awak hilang ya. Dit hilang kunci. Aku coba bagol lah. Is, ungana ki ungana. Takare ko dito. Goblok ini tibang ko dit. Kali muri dit. Itu rom. Wes, yuk. Ajari kayak gue sana. Gue anak bocah. Ano motor ki? Hilang. Alam ko kuncinya. Awak hilang ya. Dit hilang kunci dit. Aku coba bagol lah.
Di asu ya. Dilap-lap mengklek. Dilap-lap meng suku langsung kayak jerawatan gitu. Iket mau video nying. Kayak usah dipencet.